Ngibingelele kuwe mlaleli, ngethemba ujaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha-ke ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphothi lezi ndaba-ke ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethwe lona-ke namhlanje lithi-ke iPhalamende lithi lisazothatha isinqumo mayelana nezinselelo zomthetho eziphikisana nesinqumo salo sokuqoka umholi we-MK ePhalamende uJohn Hlophe njengokhomishana we-Judicial Service Commission, JSC. Ngenyanga edlule i-DA ne-Freedom Under Law Full bobabili bavula amacala aphikisana nalesi sinqumo kanti i-AfriForum ifuna iNkantolo Yomthethosisekelo ilalele izikhalo zabo. Yize kungekho emthethweni ukuvimbela uHlophe ukuthi ahlale esigungwini esiqoka futhi siqondise amajaji, izinhlangano zomphakathi ziphikisana nesinqumo sePhalamende zithi asinangqondo. Okhulumela iPhalamende uMnumzane Moloto Mothapo uthe isishayamthetho sisaxoxisana ngempendulo yaso. IPhalamende njengamanje lixoxisana nabameli balo ukuze lithole indlela yalo kanye nokuma kwalo maqondana nezingxenye A no B zenselelo njengoba inkantolo inqume ukulalela zombili izinhlaka emhlanganweni wezinsuku ezimbili. Echaza, iFull uthi ukuqokwa kukaHlophe akuhambisani nomthethosisekelo futhi ukuqokwa kukaHlophe kuzokwehlisa ukwethenjwa komphakathi nge-JSC kanye nokungachemi kwamajaji. Mina ngizocela ukuba lapha singene ema-comment section futhi usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezela nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphothi lezi ndaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje.